Sanyasha Manu Princess. Sanyasha Manu Princess. Manu Princess. Princess ubugoro utaona zvake. Oh. Iwe mai chaunogara ungovunza uchine mana. Sanyasha Manu Princess. Mai chamanga ndiri. Mubani uPrincess. Yangithuzela uzangihlanyisa wena. Ndoshanda naye Princess ndipiye ukubasa kubanga ndiri nini. Kubanga ndiri. Kubanga ndiri nini. Oh, PA. So, kuthiwa ngo-PA? Ndizvandipiye ukubasa. Uloni Uhamba njani ngo-PA? Ngoba kudala lapha liyaphithizela ngiyabona iyaxoxa ebusuku. Ngibona lama message kuthiwa it was nice meeting you. Eloji liyana amashisa amahle. Malo Sanyasha awungitshele sithi ngo-Princess. ndizvandipiye. Siyamfonela noma senza njani? Bese delete senza njani? Ndizvandipiye. Sorry Maya, sorry. Oh, sorry, it's okay. It's okay. Sorry Maya, kubanga ndiri I nini. understand mngami. Don't worry ngengqondo. Uthatha phela ifoni uyenze masinyane umfakele ivoice note ngiyafona ngibhala i-text but do something. Bandukudza Ngizazenzondi. Bazothetha udzinga basa wena. Mina ndimfonela. Sazungicaphela. Ngize masinyane. But Maya ndikadzinga basa ndithi Akwazi masinyane. Princess zvise Maya savarida ndozvandiri kuti ngatichisiyana zvokunoramba uchindifonera havasi kuzvifarira Maya usandifonere Zwana wena uli. Yazi ngingaphinde ngibone la ifoni ngaza ngiqunqu nje kuyi-message. Isiwule senu yasiqeda. Uthi kuxoxela ukuthi what happened. Ngiyamqumuqoqoqo mina uyangizwa. Ngithi ngisiza kuwe lingafuku unjwayela. Awusiyena leyo mfazi mina uthi awupho kudlalelwa nje. Lingajwayeli kabi.